Reka nongere ngusuze wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News. Nimba utarakora subscribe umugani kora subscribe kugira tujye dukomeza kubana. Ndi Benga Oziana. Ndaje ngo tuganire kuri byinshi byavugiye mu nama ya gatanu ya Antalya Diplomatic Forum cyangwa se ADF. Ni inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye harimo umukuru w'igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, yobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko nari mbikubwiye. Uyu yafashe umwanya avuga ku bintu bitandukanye harimo ibibazo byano mu karere ku isi muri rusange. Nkuko nabikubwiye kora subscribe kugira ngo utajye ucikwa n'ibiganiro nk'ibi. Ndi Benga Oziana, reka tubirambure. Mu nama ya gatanu ya Antalya Diplomatic Forum cyangwa se ADF, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatanze ijambo rye hagaragaza uko abona ibibazo bikomeje by'ubukungu na politike mpuzamahanga mu kiganiro kibanze ku ruhare rw'ubuyobozi bw'uturere mu isi igenda ihinduka. Mwisi irimo impinduka zihuse kandi itarimo ituze, Perezida yavuze ko ubufatanye mpuzamahanga muri terrorism buri kugeragezwa cyane ndetse hakiyongera umuco w'ibihugu bifata icyemezo byonyine nta bwumvikane rusange cyangwa se fait accompli. Kandi yagaragaje ko amakimbirane ari kubera muri Sudani, Ukraine, mu burasirazuba bwo hagati n'ahandi, yibutsa ko kutagira icyo witaho atari amahitamo. Yashimangiye ko ubusugire bw'ibihugu, ubwigenge, kudahungabanwa k'ubutaka bwabyo atari amahame akoreshwa uko bishakiye, ahubwo ari ishingiro ry'ubutabera n'amahoro arambye ku isi. Naho kubijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko igihugu cye gishingira kuri aya mahame mu guhangana n'ibibazo by'umutekano. Yavuze ko amahoro n'ituze bidashingira ku mutekano wa gisirikare gusa, ahubwo bisaba ubufatanye nyabwo hagati y'ibihugu, kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse n'uburyo bwagutse buza politike, ubukungu, ubutabazi n'ubutabera. Yasobanuye ko kwishyira hamwe k'uturere ari ingenzi mu kugarura ituze n'iterambere rusange. Ibi ntibigomba kuguma mu nzego z'amasezerano gusa, ahubwo bigomba kugaragara mu bikorwa bifatika nk'ibikorwa remezo bihuriweho, guhuza ubukungu no gutuma abaturage babona inyungu zifatika. Ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi bijyana n'icyerekezo cy'iterambere gishingiye ku guhuza ubukungu, imikoreshereze myiza y'umutungo kamere no gushyiraho amahirwe arambye. Ibyo rero ni byagikomeje kugenda bigarukaho na Felix Antoine Tshisekedi. Iri jambo kandi ryatanzwe muri iki kiganiro n'ubundi tabiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko isi igezweho irimo ibibazo bituma imibanire y'ibihugu igorana, aho buri gihugu gishaka kwihutira gufata ibyemezo bitagishije inama ibindi bihugu. Yagaragaje ko ibi bishobora gutuma amahoro arushaho kugorana kuboneka hirya no hino ku isi. Yongeyeho kandi ko ibibazo by'intambara n'umutekano muke biri hirya no hino ku isi bigaragaza ko nta gihugu cya kwitandukanya n'ibibera ahandi. Yavuze ko ibihugu bikwiye gufatanya aho kwirebera inyungu zabyo gusa. Naho kubijyanye na Afurika y'ibiyaga bigari, yavuze ko amahoro adashobora kubaho hatabayeho ubufatanye nyabwo hagati y'ibihugu byo muri ako karere. Yashimangiye ko kurwanya imitwe twaje intwaro bisaba gahunda ihuriweho, atari igikorwa cya gisirikare gusa. Ahangaha kivuga ibingibi nabonye abasesenguzi ubitangazamakuru bigiye bitandukanye batangiye noneho kwibazaho ku nzira y'ibiganiro hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC M23 ndetse n'indi harimo nka ADF twirwaneho n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bahise batangira kwibaza ku kijyanye no kurwanya imitwe twaje intwaro atari ibikorwa bya gisirikare gusa, kuko bigaragara ko we ahanini biri gukorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga FARDC ndetse nabo bafatanya, bari gukoresha cyane
inzira y'intambara cyangwa se imbaraga za gisirikare. Ibi ngibi byatangiye kwibazwaho n'abasesenguzi bakomeye mu bya politike hirya no hino ku isi, yaba abakorera ku mugabane w'Uburayi, Aziya ndetse na hano ku mugabane Afurika. Ni bimwe mu bikomeje kuganirwaho nyuma y'ibyo umukuru w'igihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje muri ADF ya gatanu. Yagaragaje kandi ku ngingo y'iterambere, avuga ko kwishyira hamwe k'uturere bifasha ibihugu gutera imbere binyuze mu bucuruzi, ibikorwa remezo bihuriweho no gufashanya mu bijyanye n'ubukungu. Yagaragaje ko isi igezweho irimo guhinduka cyane, bigatuma imibanire y'igihugu itakigendera ku bwumvikane nk'uko byahoze. Yasobanuye ko hari imbaraga zishaka uko buri gihugu kifatira ibyemezo cyonyine, ibintu bishobora guteza umutekano muke. Ahangaha icyo umukuru w'igihugu wa Kongo yashakaga kugaragaza ni uburyo hari ibihugu bigenda buri gihugu cyumva ukwacyo gigomba kuyobora isi ukwacyo, cyangwa se cyafata umwanzuro uwo ari wo wose ukwacyo. Ibyo nibyo umukuru w'igihugu yarashatse gusobanura ahangaha. Yashimangiye ko amahoro adashoboka mu gihe ibihugu byirengagiza ibibazo bibera ahandi. Yavuze ko ibibazo byo mu bindi bice by'isi bigira ingaruka ku bindi bihugu byose, bityo ubufatanye ari ingenzi. Ahangaha icyo umukuru w'igihugu wa Kongo yashakaga gusobanura ni uburyo hari ibihugu byumva ko kuba nyamwigendaho cyangwa se gukora ibintu byabo ukwabyo bishobora kuzana amahoro arambye. Urugero twavuga nk'iyo babona bafite umutekano uhambaye, bakumva ko ibibazo by'ahandi ntacyo babwiye. Ibi ngibi rero mu byagarutseho yavuze ko ibi bishobora kugira ingaruka n'ubundi ku bindi bice by'isi. Urugero nahita nkuhaho ni nk'uko ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati bikomeje kugira ingaruka ku isi yose muri rusange. Ikindi ku karere k'ibiyaga bigari, yavuze ko ikibazo cy'umutekano kitakemurwa no kohereza ingabo gusa, ahubwo bisaba guhuza politike y'ibihugu, ubukungu, ubutabera n'ubufasha bw'abaturage. Yongeye gusaba ko habaho kurwanya byimazeyo imitwe yitwaje intwaro, ariko binyuze mu bufatanye bw'ibihugu byose byo mu karere, aho buri gihugu gifata inshingano. Ahangaha naho hari icyo nakongeraho gake. Muri ibi yavuze ku kibazo cy'umutekano, kidakemukira mu kohereza ingabo gusa, ahubwo bisaba guhuza politike y'ibihugu. Ahangaha naho ibyagiye bivugwa n'abasesenguzi batandukanye mu bijyanye na politike, bahise batangira kwibaza n'ubundi kuri cya kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, uburyo noneho ho hari gukoreshwa ingufu za gisirikare, kuko ubona ko inzira z'ibiganiro zikomeje kunanirana. Ikindi umukuru w'igihugu wa Kongo yavuzeho ni ku ngingo y'iterambere, avuga ko kwishyira hamwe k'uturere bifasha ibihugu kubona isoko rihuriweho, guteza imbere ubucuruzi no kubaka ibikorwa remezo bifatika bifasha abaturage. Umukuru w'igihugu wa Kongo mu gusoza yagaragaje ko amahame nk'ubusugire bw'ibihugu, ubwigenge n'uburinganire mu mibanire mpuzamahanga ari ingenzi cyane kugira ngo habeho amahoro arambye ku isi. Ibyo ni ibyatangajwe n'umukuru w'igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu nama ya gatanu iri kubera hariya muri Turukiya ya Antalya Diplomatic Forum. Ni inama yatangiye kuri uyu munsi tariki ya 17 izageza tariki ya 19 Mata, aho n'ubundi abakuru b'ibihugu benshi batandukanye bumubwiye kuri Felix Antoine Tshisekedi. Mu kiganiro n'undi kiza gukurikiraho ndaza kubwira icyo umukuru w'igihugu w'u Burundi nyakubahwa Ndayishimiye Evariste abenshi bakunda kwita Neva yatangaje, akaba na perezida wa Afurika nk'uko abenshi bamwita, cyangwa se uhagarariye Afurika yunze ubumwe. Ubu niwe muyobozi wayo, murabizi hagenda habaho manda gusimburanwa n'abandi bagiye batandukanye. Perezida wa Turkiya ibyo yavuze n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Ese u Rwanda rwari ruhagarariwe muri iyi nama? Ibyo byose nta handi waza kubisanga, ni hano kuri The Quick Times News. Ariko hari ikindi kintu ntagenda nakubwiye ku kibazo cyo mu karere noneho k'Afurika yo hagati ndetse ubwo ndakubwira nko muri Sudan, nabyo icyo bavuzeho ndaza kubikubwira mu biganiro tuza gukurikizaho. Ese
imyanzuro yafatiwemo ni iyihe, ese imyanzuro izagenda gufatirwaho nihe handi wayisanga, n'ahandi hatari kuri The Quick Times News niho hantu amakuru muyabonera ku gihe kandi mukayabona muri abambere. Ni iby'agaciro rero kuba tubafite. wowe utarakora subscribe ndagira ngo mubwire kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye, yaba politike, ubukungu, uburezi, imyidagaduro, siporo, byose n'ahandi wabisanga atari hano kuri The Quick Times News. Ndi Benga Oziana, igitekerezo cyawe ni ingenzi, gusharinga ibiganiro byacu kwawe nabyo ni ingenzi cyane. Ubwo reka dukomeze kubana, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane hano kuri The Quick Times News.